time. Tadi view Banuan lah. San Hajar. Te ni dang lech ban shooting koi ka video music video insa release ha ka Master Pedok channel. Ai tai actress ini Master Pedok. Mentang dang ini belum. Kameramen dang lah ayat cerita cuman. Mo. Hỏi coi, tê là tết ha. Leu kêu pen tết tu. Tapi imat lewat location siapa tharapan shoot video kawan sa release haka Master Pedok channel. Di mentai ini Master Pedok dan langbat ni video rajang channel. Ai. So itu sedin pada ide actress king pe balnang les on ha. Okay. Di dokumen pajwa ya kejeng kerjaan jongpi jumpa kejeng kerjaan jongpi menta di Master Pedok lah ailat yang ini bangin yuk shoot kata ka video tengah try ngintip laka itenan kami itenan ring nyai persiang dari di dokumen ba lingba kejeng i jongpi lingba kejeng yara kejeng pi kejeng sebun kejeng pi mentang ni sutu gen yang dia bangi habanang prestom ila kejeng kakam. Latan lacan poy man ni dei tangki artis takadaw ngimla le se ban ai kata ka pom pen bahal pen itenan ringin persangkat kepala ban pen itenan ipi ta besi pun jaga jeng support jeng ijo piangi ini ai peteng pan ini ai teri ka kam kum pa pipi pan pej man kapor kum ta ni rung setengah le siot